A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi ini, subuh ini, banyak saudara kita, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan berkumpul dengan satu niat, dengan satu i'tikad, bagaimana Al-Quran menjadi rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran sudah janjikan oleh Allah. Allah jaga kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu, semangat kita di sini adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi rahmat bagi kita, hidayah di hati kita, penenang bagi hati kita. Nah, pagi ini saya ingin belajar Al-Quran. Dan saudara-saudara kita semua juga kita belajar Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi kemuliaan bagi sekalian alam. Mulianya Al-Quran, bagaimana kemuliaan Allah menutup segala aib-aib kita, segala celah diri kita. Maha mulia Allah. Karena itu kita juga berkewajiban untuk menutup segala aib dan celah diri saudara-saudara kita. Mari sekarang kita belajar membaca Al-Quran. Kita mulai dari saya ini yang ingin belajar membaca Al-Quran. InsyaAllah niat saya semoga Al-Quran kita baca pagi ini menjadi keberkahan pada diri saya khususnya, anak saya, keluarga saya, dan juga saudara-saudara saya di sekalian alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, saudara saya sekarang juga ikut. Nah, buka Al-Quran, kita sama-sama membaca Al-Quran, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat ini, surat ini mempertegas bagaimana orang yang kafir, bagaimana orang yang Islam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sudah dibuka Al-Quran? Nah, sekarang kita baca ayat berikutnya. Saya belajar ini, bukan mengajarkan. Insyaallah. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Innahu kana tawwaba. Nah, insyaallah kita berharap datang pertolongan Allah yang maha luar biasa hingga berbondong-bondong orang yang akan masuk Islam. Mereka akan paham bagaimana Islam ini yang lembut, Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmat bagi sekalian alam. Insyaallah. Kita baca surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sudah kita baca Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran, semoga kita berharap pada Allah, kita bermohon pada Allah, Al-Quran menjadi penenang hati kita, menjadi penyejuk jiwa kita. Allah kekalkan hidayah bagi hati kita. Masya Allah. Terima kasih, kita doa pada Allah, acara pagi ini membawa rahmat, menjadi rahmat bagi sekalian alam, khususnya kita Aceh, Indonesia. Insya Allah, salam kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.